slušajte, moram vam reći, večeras mi je bilo više nego ovo prije par godina. Bilo večeras nas je, više nas je skupilo nas se. Ja vam želim reći, pamtit ću ovaj dan, vrlo mi je važan, pamtit ću ovaj dan i nadam se da nam opet da ćemo se vidjeti do godine na ovom mjestu i da vi to čuvajte sebe, čuvajte jedni druge. Gledajte, uvijek u čovjeku do sebe najbolju stranu. Mala zna da kolutaš očima, on ti bit će baba govorila, ali ja ću ti sad opet reći. Gledaj u čovjeku najbolju stranu. Čuvajte jedni druge, nek vas Bog čuva, želim vam sretnu novu godinu i sretan Božić.
sam ja nogometaš, da mi je otac selektor nacionalne vrste, on bi isto rekao, sine, ide igraj, moraš dati gol, pomozi svojima, tako? Da. Bio je duša Dalmacije, bio je duša dalmatinske pisme, a vidimo, vi ga sigurno naslijeđujete, imate dara, večeras ste se prekrasno predstavili sa Olimpijom. Pa ja se nadam. Da. Publika vas je odlično prihvatila. Pa publika inače, meni je stvarno, ja imam baš jako dobar odnos sa publikom i ja znam koliko su ljudi se navozili da bi došli ovdje i nisu svi iz Frankfurta, ima ljudi koji su vozili 200, 300, 500 km dođu tu, kako bi sa njima mogu odužiti na to i kako bi rekao, na to iskazano povjerenju i ljubavi, u stvari da sve od sebe, to je jedin ispravan način. Ja strašno to respektiram, šta ljudi se potrude da dođu na koncert. Što ste sve večeras otpjevali? Pa svojih nekakvih 12 pjesama koje sam znao da ću ih možda sve od sebe, to mi je bilo 14 u stvari, ne znam, nije više sati. Da li se može reći koje su vam najdraže pjesme? Teško, to iz dana u dan mi se mijenja, ali uglavnom tu se moj ukus i ukus moje publike po prilici vrlo sličan. Hvala vam lijepa na razgovor. Hvala vam puno.